Sablang tawa ang gitna,
Mayapayabak po kaya katamungan. Pagmasusyan taya po ngeni ing kapiastan ni Sagrada Familia. Pakiabiatala po king kakatamong intensyon para king kapasalamatan ng Mr. and Mrs. Calvin Kate Leo Haresco, Lotrason and family, Badoy family. Para king kapasalamatan king Aldo ning Kebaitan ng Princess Charmaine A. Haresco, Christopher John Macapagal, Kenneth Joshua Macapagal, Andy Alvis, and Danny Rosales. Para king personal akayadwanan ng Marites Manyalong. Para king malagwang kapaldanan ng Myra Lynn Sunglaw, Conching Galang Malonzo, Ernesto Godoy Silva, Francia Damiana Bansil, Noel Torno, Ernesto Dison at dinganggang kakaluguran at kamag-anak amasakit. Para king alanganggang kapainawan, ding kapatad tamong mayangon na biye. Doktora Encarnacion Pardo Ovelianos, Onofre Villanueva Sr., Lisa Maglalang, Leila David, Ernesto G. Zamora, Pedro Lina, Juliana Dinyo, Maria Teresa Morales, at ding sablang kaladwa kim Purgatorio.
Talakad tapot, makyabe, king kanta, kindalit a pamuklat. King lagyuning igpa, paninganak, panimbanal na Espiritu, Amen. ing Ginoo manatili kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Merry Christmas po. Merry Christmas po, among. Merry Mauran Christmas kaya katangan. Kapatat king kaya katang misang ni pagsadyan tayo at maging sanang mapangadi kaya katangan para ka rin pamilya tamo. Piesta da rin pamilya. Jose, Maria, at Jesus. Idaon tayo ni karangyatang kaluguran. Atsyo lamang kaya ti Pilipinas, orang mga pinan baka atsyo nala abroad. O kaya din kaliwa, masakit la, kaya makapunta, kaya makapangading kaya beta mo. Muna naman, kalaguran tamong mayang ubi aminuna na pepay nawaking kapayapan. Rin panahon mi kulang tamon mi kasala, mangyatang kapatawar king Diyos. Itangan po, Magkumpisal ko, king Diyos, sa may pain tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaluwang kakulangan. Uli nito, panigapuko kan Santa Mariang Kapilaman Birhem, karin sablang anghel, ampuan santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalang niyo ko, king Diyos, sa ginutam. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu. Kristo pakalulu, Kristo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa may payang tuto pakaluluan na katamot king pakapataw da rin kasalanan tamo, idala ng tangan sana, kimbye alanganga. Amen.
Manalangin tamo. Isipan talat ganakan di katang panalangin, di katang makaparikila personal intention. O Diyos sa igpami, binyeme ng anak mong Yesu Kristo, impalin at kapanatagan ng metong nga pamilya, kambe ng Maria, Jose, ning Nazaret. Bustan mong yung anak mo, makirakaya naman, king bering sablang pamilyang Kristyana, at gawan din kaya ka Santa Iglesia, metong nga kapamisanan, anong nuya mabiyasang tanggap, at sumaop king metong at metong, anting galame ning metong nga pamilya. Itiadon mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang ibat, king libro ning Henesis. Dimdam ning migsalitang Abram ing Ginu, king kapamilatan ning metong apami patilip. Ngana, eka tatakot Abram, ako ing kekang kambilan, at maragul ing ablas ay ibiya ko keka. Dapot nga ng Abram, o Ginong Diyos, nanong ulaga ning ibiya mo kanako. Nung sakaling matekong alang anak, i Eliezer ataw Damasco, apanibalan ko king pibale-bale ko, yang pamanan ko. Emo ko pa pigkaluban anak, at ing pamanan ko, metong yakaring alipan ko. Kanita nga na ning ginukeya, aliwa i Eliezer, sarili meng anak ing maging talapagmana mo. Tikinay Abram luwal ning tolda at ngana, talanga ka at lumawe king banwa at bilangan mula ring batwin nung arapat mo. Makanyan lakarakal ding maging lahi mo. Migtiwalay Abram king Ginu at uli na nita meging katanggap-tanggap ya king Ginu. Ene kelingwan ning Ginu isara, antimo ing sinabi na keya. Ti parana itang pengako na keya. Bistaman matwane, milam na niya at beit ne para kang Abraham, ing metong aanak alalaki, king takdang panahon at tildo ning Diyos. Isaak, ing pemalagyo ng Abraham keya. Ing amano ning Ginu. Salamat king Diyos. Ing Ginu, ena kakalingwan ing keyang kasunduan kapilanman. Ing Ginu ene kakalingwan ing kayang kasunduan kapilanman. Omo niya kayong kapasalamatan king Ginu. Maus kayo king lagyuna. Sablang keyang depatan karing tao, kaya kong sabyan. Magkanta kayo para king Ginu, pagkantayang kapuryan, ibalitayo ing makapagmulala ng depatan. Ing Ginu ene kakalingwan ing kayang kasunduan kapilanman. Tumula kayo ulining banal ng lagyo. Bustan lang tumula ring sablang sasamba king Ginu. Pamintuan niya ing Ginu at ing si kanana. Ing pamagdulap ing Ginu, eyo sana kakalingwan. Ing Ginu ene kakalingwan ing kayang kasunduan kapilanman. Eyo lasana kakalingwan ding milagrong gewa ning Ginu at ding pisyag ng kayatulan. O lahi ng Abraham at talasuyo na, o anak ng Jacob a pinili ning Ginu. Ing Ginu ene kakalingwan ing kayang kasunduan kapilanman. Ene kakalingwan ditman ing kayang kasunduan, ing pangako na karing libo-libong lahi, ing kasunduan agewa na kang Abraham, ing pangako na kang Isaak.
ing Ginoo ene kakalingwan, ing kayang kasunduan, kapilanman. Pamamasang ibat, king sulat karing Hebreo. Uli na ning kasalpantayanan ng Abraham, pemintuana itang aus ning Diyos keya. Mintaya king balen a pengako ng ibyening Diyos keya. Likwane ing sarili ng balen, bistaman e nabalo itang pupuntalana. Ing kasalpantayanan, yan namang may kapalyaring igpa kang Abraham, bistaman matuaning titu, at ing mismong sarang asawa na, ene malyaring mi kaanak. Penaliga ng Abraham, king tuparaning Diyos, ing kayang pangako. Uli na niti, king metong mong tao, bistaman iti alos matenya mo, karin lalunto ring dakal a palipi, akasing dakal daring batuin king banwa, at mabilang-bilang, antimo ing binutil abata balas king pasigan. Ing kasalpantayanan ng Abraham, yan naman ing mekayagyag keya, baning idawon bilang ayin adurulukan Isaac akeyang anak, kanitang sibukanen ning Diyos i Abraham. I Abraham, ya itang pengakwana na ning Diyos, makanyan man, makasadyaya pamuring idawon ne, ing bugtong ng anak bilang sakripisyo. Ing Diyos, ya ing sinabi keya, king kapamilatan ng Isaac, tanggapan mo la, ring maging palipi mo. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos, talakad tapo bang parangalan, ing maya pabalita. Kanitang minuna, migsalita yang Diyos, karing kaya katamong pipumpunan, king kapamilatan daring propeta, dapot kareting taulingaldo, migsalitaya kaya katamo, king kapamilatanan ng kayang anak. Ing Ginoo manatili kay kayungan, At kaya ka antimurin, pamamasa king may pabalita ag pangkang San Lucas. ligaya kaya ka o Ginoo. Mira sing aldo ito paranda Riose, ing yutos ning batas ng Moses, at gampanan ng seremonya ning pamagdinis. Inyang derating anak Jerusalem, bani daon din Ginoo. Iti ang makasulat king kasulatan ng Ginoo. Imbalang pangane lalaki, kailangan niyang mitalaga king Ginoo. At bintaya naman ka rin, midaon sakripisyo anting yutos na ning kautusan ng Ginoo. Kaparis, abato-bato, o adwang pitson. Ating metong alalaking manoknangan karin king Jerusalem, ing lagyo na Simeon, metong yan taong mayap at mikitakot king Diyos. Panaya na yung pamagligtas ng Israel, ing Espiritu Santo at kaya, pepabalo na kaya ng Espiritu Santo, king iya mate hanggang ngayon nakiting Kristo, apengako ng Diyos. King agyag ng Espiritu Santo, linubiyay Simeon, king templo. Inyang ding pengari ng Jesus delare king templo, bandaptan ng yutos na ring batas. Kinumanay Simeon, inganak karing kayang takde, at pepasalamat sa king Diyos nga na
Ginoo, ngeni ti paran mo, ing kaya kang pangako. Paborin mong painawi, ing kaya kang alipan. Ikit da rin pamagligtas si Sidyada, ing alipan na rin arapan na rin bansa. Metong asala, apakilala kaya ka king dalan, king pagano, at munye mo naman dangalan, king Israel, akayang balen. Inyang ato paranda, Jose, Maria, ing sablang daon da batas ng Ginoo, migbalik la Nazaret, Galilea, ing balen at ibuanda, ing anak, meragulya, at meging masikan, may biyasaya, at ing bendisyon ng Diyos at tsukaya. Kapatading may pabalita, kaya katang karigtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Kilagyon nigpampan ng anak, panimbanal ng Espiritu. Amen. Tara, muli tana. Iyan ang kakatamong pagmigunam ngayon panahon na ning piyesta ring pamilya. Potang mumuli tana, balo mo, painawa na ka. Potang mumuli na ka, ating pamilyang manaya kaya ka. Potang mumuli na ka, yarining aldo pa mag-obra. Yarining aldo pa mag-aral. Yarining pa maglakbe. Let's go home. Nga potang deng anak, kaditang malatita mo, potang yarining kaya katang pamag-aral, pulayan. Mo para makyalong, para muli. King kaya katang bumunang pamamasa king Ecclesiastes, papakilala na yung obligasyon dareng anak, kare-kare lang pengari. Ikong anak, luguran nyo la, den kaya kayong pengari. At suyuan nyo la, honor them, parangalan nyo la rin pengari yung. At iti maragula bendisyon, ing mibiye kaya kayo. Wapi naman, den anak ay lang lugod, alang pa magkilala, kaya lang pengari. Ela po minawa, o ela sumulong. Den anak, tuturo dala sana ang luguran dala rin pengari da hanggang matuwa na la. Sikaran lug ang pong pamanintindi. Lalo na po potang matuwa na la rin kaya katang pengari. Keng kaduang pamamasa ay Pablo, San Pablo karen Colossian, nga na po iti ing biye Kristyano kim pamilyang Kristyana. Ing mikakalugod tamong ating ganaka, kababanlub, at kapanayan. Ing lugod, yang maging bigkis kareng pamilya. It is love that is a perfect binding force of the family. Baluya po yung palistingting, palistingting. Kota mamalista mo. Ano po karaling palistingting na po? Ita ka nung big kiss ng balamuring o ita ka nilugod nung alay ita misasalbagan niya po yung palistingting masira ya alay nga karapat anyapin po yung pamilya makanya niya naman at nga duwang paralan para muli ka kay Ebanghelyo kaya rin ang gaway seremonyas king templo i Maria Jose inuli de Jesus king Galilea, Nazareth. They went home to Nazareth. At iba pong kaduang pamanuli, Jesus para kaya kanitang mintala kayong templo, minuli king balening igpa. Going home to the temple is going home to the Father in Jerusalem. Ang ganyang ebanghelyo ng Mateo, numamasa ako pong Bible kayong Bible study, ingangambiyan ng Kristo, it is a journey towards Jerusalem. Manaralya, maglakbeya, manaralya, maglakbeya. Pero the direction of His ministry, hanggang mipakuya keng krus ka rin, king Jerusalem, king templo, mapupunta lang da kanita panganak iya. Kasagit po yung mumuli ngayon eh. Lalo yung Pasko,
ating checkpoint. Makanyan mo naman, ating lockdown, kareng mapilan na lugar. Sait mo muli ngayon, kay ating quarantine. At makanyan mo naman, dahil aliwa, uling ela talaga miyuli, virtual online na mo, Zoom na mo, o kaya Messenger. Uling ela miyuli, chula abroad, chula pa Manila, o magobra la kareng hospital, o kareng miyalawang lugar. At talagang masakit mo muli. Potang ating metong taong may walaya nga da. Naman tang may walaya mong alayan GPS na po. Noon may walaya, nanebalo yung baledo. May walaya nga da, nebiyasang muli. Kahit yung taong makanyan, masyado lang matagumpe. At ilang ekspresyon deng matwa, mapya po, marayune di san kembye. Okay po ito. Pero sakit, ane karayu di san kembye, nebiyasang muli. That he forgot his own home, nebiyasang lingon kempeni batana. Tara muli tana is truly heartwarming as an invitation. Kay maka-homesick. Tara muli tana. Kanak po yan tampas ko, minuli ko, kay Badapureng binyag. Inari ko nga po yung obra keti. Kanita po ngala ng binyag, may nyara na kami po. At halos alas 2 na ako miras kaya kaming meog to. At kaya beke po yung mako. Potang mumulita mo, ka mumuliging meto nga apartment, mumuliging meto nga flat or fondo, o kaya meto nga boarding house. Baluyo po rin boarding house, mumuli ka rin bang matutut. Mumuli ka rin bang mangan. Mumuli ka rin bang mandilo kasi magbalik na nakaman kayong eskwela, kaya magbalik na nakaman kayong obra. Ela bale deta. Ela bale deta. Ing bale at inyang pamilya. Ing bale at ing manaya keka. Ing bale at ikang kasulo. Bala mo rin matwang bale. Ako po may ragol ko kayong matwang balay ng lola ko. Itang balay mi kanita king Florida, up and down niya po. At inyang eran matas, tinyang salamin, tinyang beranda, at saka tinyang pong barkon. Kaya ba't dengawang na maragula pong kapis. Niyata pong malati ko agad nakako, potang dadala ng prosesyon, at yung parada, manalbeke po, ketang awang, kayang babo. Ing siping mi pumbale, eskwela ya po, East Central School. Dakal pong estudyante ka rin, kanita pa. At po tangala klase, at yung keketang barkon, guguli sa kami, alang klase, kasi lalaban, alang klase, umuli na po ka dito, ikaya mag-announce. Unmiss kaya po itang balay ng lola ko. O na yun po 70s. Tamete na po yung lola ko. Lesakan miya po itang bale nga ito. Itang matuang bale. Pelitan niya po tatak kong bunggalo. Uso lang po rin bunggalo kanita. Itang gawa lang mga semento. Ang po pa pong konkreto. Hollow blocks. Ano naman kalisangan. Lang makabagay yata ang panahon. Pero bali po, amis kayo itang bale nga ito. Nyayati kong sentiments Nya nakaburi ka rin antik-antik, kunyari, tanga kapis, o kaya retang batibo, taluklukan, o kaya matuan dutong, makanyan po yung burikuling, bala mo, I have nostalgia of my childhood. Pantunan ko po itang milhabas. I have thoughts of our house that reminds me of my grandmother and my childhood. Bali po yung matuang bale, it enshrines our memories. Itangagaganaka mo niya, tanganaka. Sabi natin ng expression, memories are food of the soul. Burimeng mabsing kaladwa mo, ganakan mo yung milabas. Ganakan mo yung grasya ng pangayanak. Natakatsuya pa itata mong kayabe mo, parang pengari mo. Our house, ing matuang bale, it enshrines also our identity. Eta mo kalat-kalat sana.
warireng matua at ilang kutang nukatao. Sometimes that question is quite insulting for the Tagalog. Saan ka tao? Bala mo, kaya nga lugar kawari tao. Wala mo kay English, where are you human, ana? Hindi, burira sabihan ding matwata mo, nuka meging tao. Where did you discover your sense of humanity? Saan ka naging tao? Where you discover your person, tao bilang makipagkapwa-tao, tao bilang maganaka, tao bilang sasaw, tao bilang makiabe. Di ba po ki South Africa, ating metong tribu ka rin, nga usda, Bantu tribe. At ilang expression, I am because we are. Ako ini, uling ita mo. My identity is related with our relationship kimbalang metong. Itang I am because I am an architect. I am because I'm president. I am because of my achievement. I am because of my success. I am because we are. Nung nino man ako ngeni, uling ita mo. Ita yung kaya katamong matuwang bale. Ita kaya katang matuwang bale, lalagpus pa kisalitang pader, uling makiabeta mo, karang kaya katang siping bale. Yung kaya katang komunidad. Our old house, yung matuwatang bale, it binds us. Our bond, our relationship, it gathers us together, the strength of family. Eko po mimuha na ako nepo. Hanggang agyuyu. Iya tatabailuan ng matuwa yung bale. Hanggang agyuyu naman po, paksabi ko mo. Banta po tang matuwa no rin anak yu at ilang ulyan. Mag-reunion la, kay restaurant. Muli la kay kayo. Muli la at ilang ulyan. At ilang balikan. Potang atikang ulyan, tikang babalikan, balo mo no kami ni batan. It makes you humble. In fact, our old house represents our family and our rootedness. Your rootedness, your roots, kaya kang uyat no kami ni batan. It is your sense of stability and strength. Even when we will never be lost. Ka mawala, potang matibe ka, uyat kimpeni batan. Balo mo ninoy ka. Nagyamunta ka pa abroad. Nagyamunta ka Amerika. Mo kakalinguan nung ninoy ka. Bakit po? Nagyamunta ka mo abroad. Buri na sabihan, they have superior family. Kaya katang Pilipino, masikan. Kaya katang komunidad. Kasal pantayanan at pamilya. Kapatid iting kaya katamong maya pabalita. Go home, muli ka. It is your safe zone. Sana. Kembali lugar ng panasakit, kamwa, palibuntok. Imbale, oras na yung painawa, lugar na yung kapayapan na tula. Where your memories reside, where you are reconnected with family relationship, remind you of your identity and roots, where you really belong. Wareti kasebian kare lalaki potang bisa lang lumwal nga tara mag good time tamo nga good time lumwal la kay luwal. Ne kaya man good ding malalyari ka rin tang good time minumla. Pero bali po sige usan niyo na yung good time itang lulwal kayo. Pero I pray the best time of your life will be at home. The best moments, the best memories. Alalo kay restaurant. Alalo kayong Baguio, alalo kayong Tagaytay, alalo kayong Atchula, Kimbale. And this is my prayer for all of us. Misan po kung lalabasan na bale, Aldoldo, mag-obra ako Assumption, mag-obra ako Sakop. Aldoldo, lalagari ko. Abak at Chuko Sakop, kat panapo na Chuko Assumption University. O ito po yung obra ko kanita. Aldoldo, doa ako assignment. Dapat may dagdag pa yung seminaryo. Dadala ko kitang bale nga ito. Gagawan de, ane karagul. Nung keng subdivision na ito, metong yamong loti. Itang kaya bala mo, apat siya loti. Metong yung black. O nga po, may ligo keng construction eh. Lawe-lawe ko po pa rin kay lalong tang gagawan ng bale. Maswelo po po, tantilang gagawan mo kanyan, lawe-lawe ko.
Anak ko bring magmiron po tating mga gobra. Ba? Kasanting ng balengay niya. Ako po ta mayariya. Kaswelo ko managay. Santing na. O bigla ya pumitok nang. Mayari niya mo. O ede pasindu, ditak na mo. Hanggang mika dikot-dikot. Mika dikot-dikot na po. Alang mga gobra. Ala ng tao. Dati karakal dahil mga gobra. Pagtakang kaya po. Parang kayong mayari yung balengay te, mayari. Kaya ti ko po nga kasake, taga ka rin niya po, segege. Nakaman po machismis na po. Pero may ngutang ko mo. Out of curiosity mo po, kung nang baling situation. Ba't may tuloy yung balengay yan? Kasanting na nga ako. Ako mismo, madaldal ko po Pegi batagin ko tako. May gisa na pera. May gisa na budget. Ayali among makwaltala po rin. O siguro, lami kasundo din karelang kontraktor Kayo po kasi, kontraktor kung may kasundo kitang final guy likwande. Ali, masalesela po ni kontraktor. May gabrodla, pota, may kwalang petisyon, wakayan. Likwande yung balik. Ali po. O pota, may ka problema gabon. Kayo kayong gabon, ating lang technical, ating magmano, ating tatagal kayong gabon. Ali, karelay po yung gabon na yan, amo nga na. Ba't may sundo yung bale, kasanting na. May kibat niya po itang ngabe ko, kaya sakin. Kasanting pakibat na itang, na po sinabing diretsyo he was very politically careful, correct, Among, niya po mayaring baleng maragulayan, deng mi asawa, no po mi kalugod. There is no more love in the family. Ala nang lugod kayang pamilya. Bali po, pari ko, yan takutan ko ito. May pakarina ako. O te ako ay sipitan Pata palang pagawa kang bale, nung ating kang bale, naman ating kang bale, uling ating kang pera. Ating kang bale, uling ating kang gabon, o kaya magaling kontrakto. Ali, niya pala ating kang bale, uling ating pamilya nga ito, may kakalugod lang. It is the love that binds the family. Antiya mo itang aptas, daring palistingting, ing lugod king pamilya. Ito po yung pangadi ko kaya kayungan. Nung ating pamagkulang, pangadi ko po, kayang lugod mo naman, mamatawad tamo. Masakit po, but there's no other way. Uling kalugurahan na kataning Diyos, ang yang may kasalata kaya, aptas ning lugod na, nakatamo, tebili. Maya paldo at maya poras po kaya kongan, kilaguning igpampo ng anak, po rin banal na Espiritu. Amen. Ipasyag tayo po in kaya katamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, king Diyos, igpang may paintutu, linalang kimbanwat yato, at kang Yesu Kristo ang anak ng bugtong nga ginuta mo, pengagli king upaya ng Espiritu Santo, ni bayit kan Santa Maria Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, ni paku king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlong aldo sinubliang mebye, pepaytas siya banwa, makalukluk wananin Diyos, sigpang may paintutu. Iba't ka rin, magbalik ka naman keti, bamukong ka rin mabye ang pong mga mate. Sasalpantaya ko, king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak din Santo, king pangapatawa daring kasalanan, king pangasubli ng miyering mete, at king biye langanga. Amen. Kaniting kapiesta ning Sagrada Pamilya ning Nazaret, manalangin tamo king Diyos, ay igpata mong ating meto nga pamilyang anak na ning Diyos, nga tapong manalangin, pakiramdaman me inke kambalayan o Ginoo. Pakiramdaman me inke kambalayan o Ginoo. Para king pamilya ning Diyos, king Santa Iglesia, ban manatili ng pagluwalo, ing kagalangan kimbiye, ing kabanalan ning kasal, at ing ngawos king katapatan at lugod. Manalangin ta king Ginoo. Pakiramdaman me inke kambalayan o Ginoo. Para karing ima, akalupa ng Maria, ating pusong mong lugod,
at espiritu ning kasuywan. Para karing ima, aalang kupas lilingap, karing karelang anak, at mituturo karelang kaya panalub at tetagan. Manalangin ta king Ginoo. Pagramdaman may kaya kang balayan, O Ginoo. Para karintata, akalupan ng Jose, masipag, magsakripisyo, at susuyo king Diyos. Para karimpengaring misasadya, karing karelang anak, ba maging malaya at responsabli. Manalangin ta king Ginoo. Pagramdaman may kaya kang balayan, O Ginoo. Para karing miyasawang mabibye, antimong emi kikilala, ban atuklasande ing metong at metong, king kapibabatan, kapatawaran at kapanaligan, manalangin ta king Ginoo. O Ginoo. Para karing anak, ban kabang daragullo, mikawutang lalub, karing karelang pengari, at pasalamatan dala. Para karing apo, banding anak at apo, saupandala at luguran king karelang ketwan. Manalangin ta king Ginoo. Pagramdaman may kaya kang balayan, O Ginoo. Para kaya katamungan at tsuketi, ang makatipon king Eukaristiya, ba makiraketa mo kimbiyan at malasakit, ning balang metong anting maragul at mikakalugod a pamilya. Manalangin ta king Ginoo. Pagramdaman may kaya kang balayan, O Ginoo. Ngani po adwan tamoy sarili tang kapagnasan. O Diyos sa Ginoomi, Jesus meragulya king metong ang makataong pamilya. Ituro ra kay sana Jose at Maria at pabustandang dagol Jesus kay katamo. Uling ya ing kay katang Ginoo manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ning Eukaristiya. Talakad tampo. Manalain kayo kapatad, bandating kaya katang daon, matanggap larapan ng Diyos, igpang mayupayang tutog. Tanggapan niya saning Ginoo itindawang karinggamat mo, king ikapurit kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katam kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Ginoo, tanggapan mo yung sakripisyo, kapamilatan ning panalangin ng Maria, imbirhen ng dunin Diyos, at ing esposo ng Jose. Pisan metong mo sana rin kaya kaming pamilya, king kapayapan, kapatawaran, at lugod. Itiadon mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka antimurin, iyat na yoreng puso yo. makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayo in Diyos, aginuta mo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati, numan ka rin uig pa, Diyos kingalangang at lubos mayupaya, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Kingaldo iti, kakapman mo ring taula, ding puso mi. Meging ngening akilala miya,
Kristo at talapahayag ning lugod. Alang matang menakit kingkeyang ligaya bilang Diyos mi, dapat ngeni mayakit siya nganting metong kaya kami. Kristo ing anak ning bayo bang sablang panahon, dapat ngeni mibay siya king panahon. Di natangya bang iangat ning sabla kikirang sarili, banibalik king pamisan metong king kabilugan na lelangan. At taryana kami ketawan, ibat king pangawale king kang kayarian. Ulinita, kambeding sablang koro ring angel karen banwa, daralit ming kang ligaya lain makiabe king alantok ng pamamaya kapurian kaya at ngamingan kakanta. Tunay kapin banaloig pa, igang panibatan sa blang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa nareting ngayon king Espiritu mo, ban para kaya kami malyalang katawan at daya, ni Ginuming Kristo. Bayami daon kusang lubking pamaylasan at kamatayan, king waning tinapet pe pasalamat siya kaya ka. Piraso net binyene ka rin kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at karanye. Iting ka na akong katawan, amidaon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan kingwaning kalis, pasibayan pe pasalamat kaya ka. Binyening kalis ka rin kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis nga na akong daya. Ing daya nimbayo talanganggang tipan, amibubu para kay kayo at para ka rin sablang tao. Banketa, mi patawaran lari kasalanan. Dapta niya iti bilang kapigaganakan ka na ako. Pasyag tayong misteryo ni kasalpantayanan. Inyang ni gaganakan mo ikpaing kamatayan, pamanyubli ng mebiya ng anak mo. Daraon mi kaya kayong tinapin ng biyat kalis ng kaligtasan. Laan mi pasalamatan kaya kayong pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kaming sanang misulusulo king katawon at daya ng Kristo. Tipuna na kaming ating metong ning banal Espiritu. Ganakan mi o ikpay, Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap king lugod kambenang Francisco kaya kaming Santo Papa, Florentino kaya kaming Arsobispo ding sablang pari, anding hanggang malugod sa susuyo, magobra para karing pamilya, ni kaya kaming parokya, para king pamangilangan daring tao alang pamilya. Ganakan mula naman di kapatid ming pepay naon at maninayang subling me, ading sablang meyango abye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan at pakaluluan mo kayangan. Gawan mo kayangan karapat dapat magamit kimbiye alanganga. Ban kaya benang Maria, Birhen ng Diyos, San Jose kayang esposo. Ding sablang apostol at santo, tinupat king malmong kaburian king kakabaning panahon. Purihan dakat paligayan, kapamilatan ng Kristo kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya,
igpang mayupayang tutu, kagum ning banal Espiritu, pupurian dakat paragalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta king Josik pa, king panalangin, tiro ng Isus kaya katangan. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, bant king kasaupan ni kaya kang pakalulu, parati kay mikabus king kasalanan, midigtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Uling kaya ka, in kayaryan, at in kayupayan, at in ligaya manggamang king alanganga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan, lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan, babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan, ing aming kasalanan, nunelawan mo'y kasalpantayanan, ing kaya kasanta iglesia, at pamayapan mo yung pangbilugan ng pangking kaburian mo, ika mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapan ng ginuyang manatili sana kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Pasyag tapo, may kakametong tamo king lugod at kapayapan ng team pamilya. Kapayapan po kaya kongan. Kapayapan po kaya kongan. Nyo'y kordero ning Diyos, nyo'y Jesus, amilalako king kasalanan ning yato, nuwan laring mayaos king apuna na ning kordero. Ginu, ak matampan tanggap kaya ka, dapat ikas may nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual na pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko,
kingatsu ka king kabanal-banalan na sakramento. Kaluguranda ka, may git kin sablang bagi, at pagnasan ko intanggapanda ka. Dapot impauli na ningening pinandit, era ka atanggap kin sakramento. Umye ka man spiritual, kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari, at suka ka rin. At pakisan metong kendubusan, ing sarili ko kaya ka. E mo sana'y paintulot kapilan man, ing mikawani ko kaya ka. Amen.
Oratio Imperata. O Diyos ay pami, lalapit kami kaniting pamangailangan mi, bani paglawalo mo kami laban kaniting coronavirus na maralas at inang marakal ay nangubye at marakal na naman ayawa kaniting sakit. Ipanalangin ming kalam mo para rin sa blang tawa miyatasan, ban panigaralan ing panibata niting virus. Gawang masampat a paralan, baniwasan ing pamakalat na niti, at makapanintun lunas laban kaniting sakit. Antabayanan mo rin kaisipan ng ponggamad da, at ring mitagulaling, kim pamaningat kadeting masakit, king mit mong lugod, kaingatan at gelingan. Makanyan mo naman karing sablang manigobra, ban makapanintun masampat a kalingapan laban kaniting sakit. Manalangin kami para rin sablang misasakitan pauli na niting virus, manansanang milunasan la at manumbalik yung karelang masalese, pamikakatawan. Ipagkalub mo naman yung kalam mo para ka rin sablang ikakayap na rin sabla, ang pong makaibiye masampat asawp, karin pamangailangan da. Ditiaduan mi kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo kanak mo, mabibiyan pong magari kambe mo, king kametong aning banal Espiritu Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Nuana Maria, kamasmas ning salunan. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Talakad tampo. Alanganggang igpa, pag nasanming mibiye-biye antiri Jesus Maria Tose, king kapayapan kayabe mo, ating metong at metong. Iti sanang pamakinabang, pasik na nga na kaming marap, king kaligalaygan at pakapagsubukan kimbiye. Iti adon mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili ake kayungan, At kaya ka antimurin. at bendisyonan ako ning Diyos, bendisyonan rin kaya kayong pamilya, kilagyo ning igpa, poning anak, aning banal na Espiritu. Amen. Ikikatang misa, midaw niya. Tara, mulitana, king balen ning Ginoo. Salamat, King Diyos.